Wo is die in Birjarajcht? Nu, in Birjarajcht is waar een kriëndaad van een land geboren zijn. En in dat land waar zijn ouderen geboren zijn. En dat geeft hem een recht om de oprechtig wonen, schaffen en om in dat land leven. Nu, ik weet niet wat die dat jaar, maar deel van ons, we zijn wel eens een hoge priestertool om in Birjarajcht worden van een ander land. Ons interesseert vielleicht in Birjarajcht te gaan van de stad. En we zijn wel eens de tool een grote prijs. Entweder door jaren wonen en door schaffen met de hoopning dat een dag waar we in Birjarajcht kriegen. Some van ons zijn wel eens honderden duizenden of vielleicht miljoenen dollar te tun, om ons das Birjarajcht komen. En de andere waren zijn wel eens een persoon te bevrijen, bloos dat je kan de Birjarajcht krijgen van hoe deze andere persoon is. So we zijn wel eens een hoge prijs te tun. Maar mijn vraag is voor die, wat best u wel eens te tun, om in Birjarajcht gaan en Himmel? Nu in Philippa kapitel 3, vers 20 zegt het dit. Ons Birjarajcht is in Himmel. En we leren al nu dat ons Heiland en Herr Jesus Christus van du komen wordt. Hij wordt durch zijn kracht, durch hij zich alles ongedoen maakt, onze nüchtern Körper om te ändern, zodat zijn verherrlichen Körper liggenden worden dat. En zo, wat is de prijs wat u best wenst te doen om in Birjarajcht gaan in Himmel? Dat u kost een dag zijn voor alle eeuwigheid. Wat best u wenst te doen? En in werkelijkheid, wenn wir die Bibel studieren doen, du hast bloß wirklich eine Antwort. Wir können uns doch nicht kommen mit Zeit, wir können uns doch nicht kommen mit guten Wein, wir können uns doch nicht kommen mit Geld. Wir kommen uns das Birjarajcht mit dem Glauben an Jesus Christus. Und die Bibel merkt auch klar, wenn wir Glauben haben an Jesus Christus, dann sagen wir, haben wir ein Birjarajcht im Himmel sein. Und wir lernen nur, dass Jesus wird zurückkommen, wird uns nüchtern Körper verändern, dass wir am sein verherrlichen Körper liegen wollen, und dass wir wollen für alle Ewigkeit im Himmel wohnen, und dass wir haben ein Birjarajcht im Himmel sein mit Gott, Jesus für alle Ewigkeit. Und so meine Frage ist, wie sind wir uns die zu tun zum Birjarajcht haben hier auf der Erde? Aber best du willst, Jesus anzunehmen, zum ein Birjarajcht haben in Himmel. Ich hoffe, das Video hat dir angespart von dir, und ich hoffe, du kannst sehen sein in dein Leben. Wenn du das Video hast, gleich, weil ich like nach drei auf Facebook, subscribe nach drei auf YouTube. Check das Video an mit deinen Freunden und Familie, und wir sehen uns nächste Woche.